Yes, umugoroba mwiza, umugoroba umugisha. Nshuti bakunzi bakundwa muryango mugari Rio News Press nongeye kubaha ikaze mu bice bigiye bitandukanye mugiye muheremo. Ni David Hussein rero nkuko nyumva nongeye kugaruka muri izi mikoro kugira ngo turebere hamwe iba bikomeje kugenda bivugwa mu bice bigiye bitandukanye. Byimaze rero aya makuru yacu kuri uyu mugoroba wa tariki 25 z'ukwezi kwa karindwi mu mwaka wa 2025 araza guhera mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kuri uyu munsi rero wa tariki 25 z'ukwezi kwa karindwi mu mwaka wa 2025 ahitwa rero muri territoire ya Masisi ni mu ntara Kivu Amajyaruguru nuko hongeye kumvikana imituta y'imbunda hagati y'abarwanyi ba M23 AFCM 23 ndetse n'igisirikare cya Wazalendo VDP Wazalendo ACMC. Turagenda turebera hamwe uko byifashe Masisi, ese byifashe gute? Muraza kunyemera kandi tuze kunyarukira kuri amwe makuru yamaze ko yatugeraho yuko FDLR igisirikare kibarizwa mu burasirazuba bwa RDC gishinjwa na guverinoma y'u Rwanda kuba cyarasize gikoze genocide mu mwaka wa 1994 mu gihugu cy'u Rwanda. Rero nuko iki gisirikare ngo cyaba kigiye gutaha mu gihugu cy'u Rwanda. Ibi byose rero tujye kugenda tubigarukaho, ni bimwe mu biba bikomeje kugenda abigarukaho tano kwa tano, tukavuga ati natwe reka tugende tuyava imuzi ni muzingo. Ibi rero bivuzwe nyuma yuko igisirikare cya FDLR kibarizwa ku butaka bw'urasirazuba bwa RDC ni igisirikare gishinjwa kuba gikorana n'igisirikare cya FARDC, igisirikare cya guverinoma ya RDC. Rero ngo iki gisirikare kikaba kigiye kuba cyataha. Tugenda tubyinjiramo rero gake gake. Gusa mbere yuko ninjira muri izi ngingo z'amakuru, muraza kunyawa tuze kunyarukira kuri situation uko byifashe mu ntara Kivu Amajyepfo aho ni muri Minembwe. Amaraza kunyemera tunyarukire ahitwa mu Birembo Nyamuna. Mu Birembo kuri uyu munsi wa tariki 25 z'ukwezi kwa karindwi mu mwaka wa 2025 amwe makuru yamaze ko yatugira ngo nuko abarwanyi batwirwaneho bongeye kugabwaho ibitero muri Birembo nkuko amakuru aturuka yakomeje kugena atugeraho 5 kwa 5. Rero muraza kunyemera tuze kunyarukira ahitwa muri Fizi aho hafatiwe bamwe mu barwanyi ba Red Tabara bagera kuri 7 bafashwe n'igisirikare cya guverinoma y'u Burundi. Aba rero bakaba barasigayemo ku munsi w'ejo ubwo haberagamo imirwano yari iri hagati y'abarwanyi batwirwanaho Red Tabara ndetse n'abandi bafatanya n'izi nyeshyamba. Rero aba barwanyi 7 bakaba bafatiwe muri Fizi. Turagenda tubyinjiramo 5 kwa 5. Ndagira ngo mume ikaze muzamura subscribe zanyu, najya mume ikaze musharinga mukomantinga. Ariko mbere yuko ninjira muri izi ngingo z'amakuru, reka mbanze nibariza abataramu tubana 5 kwa 5. Reka mbanze mbabaze iki kibazo kugira ngo dukomeze kugenda turajyana gake kabisa. Iby'intambara yo mu burasirazuba bwa RDC nabonye ari ukwigendamo gake bataramu, sigaye namwe mukarusha kugenda musobanukirwa. Ese ikibazo cyanjye cya mbere kiragira kiti, urabona ibiganiro biteganijwe i Doha tariki 19 z'ukwezi kwa 8 mu mwaka wa 2025 hari icyo bizahindura ku mirwano ikomeje gusakiranya inyeshyamba za 23 mu burasirazuba bwa RDC? Iki kibazo ndagira ngo mukinsubize mwese. Rero nyuma y'ibi ngibi nuko witwa Donald Trump John yatangaje ko yifuza guhuza impande zombi, guhuza His Excellency Paul Kagame ndetse na Felix Antoine Tshilombo Beto, ndetse agahuza n'inyeshyamba za 23 muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ngo kugira ngo Leta Zunze Ubumwe za Amerika amasezerano ifitanye na RDC ashyirwe mu bikorwa. Ni mu gihe ngo witwa Felix Antoine Tshilombo Tshisekedi yamaze kwemerera Leta Zunze Ubumwe za Amerika ko nibamara kwirukana inyeshyamba za 23 ndetse no kugarura amahoro mu burasirazuba bwa RDC amasezerano basinyanye atangira gushyirwa mu bikorwa. Ibi rero ndagira ngo tugende tubyinjamo 5 kwa 5. Ese urabona kuba ikibazo cyanjye cya kabiri, urabona kuba Donald Trump John yahuza His Excellency Paul Kagame perezida w'igihugu cy'u Rwanda ndetse Felix Antoine Tshilombo Beto na M23 bagahura ku meza y'ibiganiro bakagira ibyo bumvikana, ibi ari byo biri buze gutuma M23 ihagarika imirwano, ndetse iki nicyo kiri buze kuba cyatuma mu burasirazuba bwa RDC hagaragara amahoro. Iki ni ikibazo cya kabiri. Icya gatatu, urwitwazo ni FDLR ku gihugu cy'u Rwanda nk'uko bivugwa, ndetse no ku rwitwazo ku nyeshyamba za 23 bivugwa yuko ari FDLR. Nino Leta Zunze Ubumwe za Amerika yasabye FDLR gutangira kuzinga utwangushye twayo
kugira ngo itahe. Ese nawe urabona icyo ni ikibazo cya gatatu, urabona kuba FDLR yatashye aribwo imirwano iri buze kurangira mu burasirazuba bwa RDC cyangwa niri buze kuba yarangira? Ibi ndagira ngo tubiganira kuko ibi byose nkubwiye biri mu mushinga w'amasezerano wamaze guhabwa M23, wamaze guhabwa RDC ndetse n'igihugu cy'u Rwanda. Ibi byose ibibazo nkubajije uko ari bitatu, ndagira ngo umbwire uko ubyumva, asigaye tubane 5 kwa 5 tubashe kugenda dusobanukirwa byinshi bikomeje kugenda bivugwa mu bice bitandukanye. Reka twihute rero sasa, reka duhere mu kibuga cy'imirwano aho ni muri Masisi mu ntara Kivu Amajyaruguru kuri umunsi wa tariki rero 25 z'ukwezi kwa karindwi mu mwaka wa 2025. Abarwanyi ba AFC M23 bongeye kugabwaho ibitero karundura, ibitero simusiga ahitwa muri Katobotobo. Ahanga rero Wazalendo VDP, Wazalendo CMC yaje kugaba ibitero kuri izi nyeshyamba za 23 zazerereye muri aka gace ka Katobotobo. Nkuko amakuru aturukayo akomeje kugenda abitangaza, ni imirwano yatangiye ku isaha saa 9 za mu gitondo nkuko amwe makuru yagiye atugeraho. Rero iyi mirwano ikaba yaje gukomera kugeza ku isaha ya saa 3 aho M23 yaje gukurwa muri aka gace ka Katoto nkuko amakuru abaturage baje kuyitangira. Aka gace kakigarurirwa na Wazalendo VDP ndetse Wazalendo CMC nkuko amakuru yaje kuba yagenda atugeraho 5 kwa 5. Amwe mu makuru nkuko rwose tuyakesha zimwe mu mboni dufite mu burasirazuba bwa RDC aravuga yuko M23 yatakarije abasirikare benshi. Namwe makuru yamaze ko yatugeraho, ndetse biravugwa yuko M23 yatakarije icyitwa imbunda, ubwo intwaro, reka mvuga intwaro mwese nibwo muri bibashe kubyumva. M23 yanuko yatakarije icyitwa intwaro nyinshi nkuko rwose abataramu drone zazamaze kuduha aya makuru. Reka tunyaruke cyane rero, hari amwe makuru rero namaze ko nagenda ndondosho gake. Amwe makuru avuga yuko FDLR igisirikare kibarizwa mu burasirazuba bwa RDC, igisirikare gishinjwa na guverinoma y'u Rwanda kwa kirasize gikoze genocide mu mwaka w'1994. Iki gisirikare rero biravugwa ko ngo cyaba kigiye gutaha, gusa icyo tutarasobanukirwa ni uburyo kigiye gutahamo. Aya namwe makuru amaze ko yatugeraho rwose 5 kwa 5. Turavuga ati abataramu natwe tugende tuyabatamo gake gake kabisa, murusha kugenda musobanukirwa byinshi bikomeje kugenda bitangazwa mu bice bigiye bitandukanye. Rero ni nyuma yuko icyitwa FDLR, urugaga rwa FDLR rwandikiye Leta Zunze Ubumwe za Amerika ko rwifuza ibiganiro na Leta y'u Rwanda. Ese FDLR yabigiye gutaha ijya mu biganiro na Leta y'u Rwanda? Ese FDLR igiye gutaha mu buhe buryo? Ni byinshi dukomeje kugenda twibaza kuri iyi ngingo. Ni mu gihe iyi ngingo rwose namaze kuyibona, namaze kugenda mfata amakuru, numva ko FDLR rwose ngo yaba igiye gutaha mu gihugu cy'u Rwanda. Ngaye nguko rero namwe ubwo reka tubihanga amaso, igihe kizatubwira uko byifashe. Ibyo byose tubitega igihe, dore ko ari cyo kidusobanurira byose. Rero reka tunyarukire kuri situation mu ntara Kivu Amajyepfo kuri uyu munsi wa tariki 25 nuko imirwano yaje kumvikana hitwa mu birembo hafi ya Minembwe. Rero nkuko amakuru abitangaza, Wazalendo VDP, Wazalendo CMC yobowe n'uwitwa Foka Mike ndetse n'uwitwa Yakutumba William yaje kugaba ibitero karundora, ibitero simusiga ku barwanyi batwirwanaho bahereye hano mu birembo. Nkuko amakuru abitangaza, aba barwanyi rero batwirwaneho ndetse na Red Tabara baje kwirukanwa muri aka gace ko mu birembo aho bahungiye muri Minembwe ku kibuga cy'indege. Nkuko amakuru abitangaza natwe tukabateka tugende tubibagezaho 5 kwa 5, murusha kugenda musobanukirwa akantu kandi kuba byakomeje kugenda abivugwa. Ahitwa muri Fizi rero hafatiwe abaredi tabara 7, aba rero ngo bakabarihishe mu baturage ubwo Wazalendo VDP, Wazalendo CMC FDNB yahanganaga na Red Tabara ndetse twirwaneho muri uyu musozi wa Fizi. Rero aba bakaba bafashwe mu gitondo cya karekare ku isaha ya 12 za mu gitondo, nibwo baje gutahurwa n'igisirikare cya guverinoma y'u Burundi cy'abashinga FDNB. Rero aba bose akaba bamaje
kuripotingwa cyangwa koherezwa muri Uvira mu ntara Kivu Amajyepfo kugira ngo bahatwe ibibazo n'igisirikare cya FDLB cya guverinoma y'u Burundi. Nguko rero ayo niyo makuru akomeje kugenda tugeraho, hagize igihinduka twagenda tuyabagezaho. Reka mbasabe kuzamuna subscribe zanyu, reka mbifurize kugumya kugubwa neza. Amahoro y'Imana y'imigisha nibikomeze kubana namwe mu mirimo igiye itandukanye mu gihe muherereye.